ngasi phongkiba tongan tongan ba manipuri se phongsing amasum thokiba thawdo wathok singdagi maruibi ipausing miyamda thamjagi anmada election petition ahungi makhata bu royal ngasi satharagani Housing Lady Tarani to Shubu Manipur Legislative Assembly Apunba member whom Fugi Manundigi Kungamapangi Matata, Pal Toroki election petition Kuntragataruki Manundigi Ama, withdraw Topraga, Lemho River Kuntragamagi left and a Satarako Whale Gim Khatarakpada, Hayengshu High Court of Manipur Justice Antem Bimol Bensta, to one election petition Ahungi Makata Whale Satanabigidama, Ghost list kit one by items in the list of red. Benz Asina. Makata Whale Gidamak list of election petition Singdi, MLRM Rameshwar Mite Amasum Atopamui, Mari Matata, petitioner MD Nasiruddin Khan Faltor Kibe election petition number 8 of 2022. Matter si hayang list of Kibaga Loinana, MLA Gimaketi Gisu, MD Nasiruddin Khan Amasum Atopamui, Mari Matata, Faltor Kibe election recrimination petition number 10 of 2022 amasung miscellaneous case election petition number 52 of 2022 su list tawri hayang makhata hoyal gidamak bench asida list tawriba atop election petition amana Bisnupur Assembly constituency ki BJP ki ticket karaktuna housing minister oiriba Konthausam Govidas amasung atop mi amagi matakta mikhalda makalamba tawnikiba oinam nabakishorna petitioner oiduna file torakpa election petition number 9 of 2022 ni Kona matter si list of Kibaga Konthausam Govidas ki Makedigi mark Matata file Torokli by election petition Sigi Madi Lainana. Ona Bakeshu Ramasum Atopami Amagi Matata file Torokpa election recrimination petition number 9 of 2022 su list story. Aduga miscellaneous case election petition number 58 of 2022 su list story. Bench asina list story ba Atop election petition na Lilong Assembly constituency ki MLA Muhammad Abdul Nasir amasum atopami ahungi mathakta maak lamba taun ki wai antas khana phal torki election petition number 18 of 2022 ni matter sigaloidana ko na Muhammad Abdul Nasir gi makiri wai antas khana amasum atopami ahungi mathakta phal torki election recrimination petition number 15 of 2022 amasum miscellaneous case election petition number 90 of 2022 su list tawri Panbayabdi why antas Khan file Torok election petition Siki Arabi Whale Gisaru Satanabigidama matter sing a Simamangi Numito Kona Lokotuno Kanarabamatunda issue sing frame to Krabane Atopapa Madamo Asamgi same Hemanta Biswas Herman Adani tweet Kamari Lena Rahul Gandhi Mayokta defamation case file Toragani Assamgi Minister Himanta Biswas Hermana Congress ki senior leader Rahul Gandhi ki Mayokta defamation case am file Toraba Yahedi defamation case adu Rahul Gandhi ki Adani tweet ke mari lainana Congress leader si ki mayokta Assam ki CM na file tawgadori banari masi numaiji numita Assam ki CM na confirm tawkhre sarmanai ki madudi Rahul Gandhi na Twitter post ta phungturokli buwafum sing defamatory oi Prime Minister Narendra Modi na Assam da April 10 ga mari da satkadaba khongsat hek loibaga aikoina tweet aduda respond tawgani amasum Guwahati da defamation case ma file tawgani Se Minister Makata Araduna Guwahati to defamation case Amata Shenam file to Gunaki. Panbayabad Assam ki Minister Rahul Gandhi Damhana Congress ki senior leadership court Unagani Hana Fongdok Leikhidre. To it adugi response to CM Sharmana Congress ki senior leader Rahul Gandhi the Ikoi court of Lord Soidan Unagan Haki. Assam ki Minister gi reaction si Congress ki leader Rahul Gandhi na Billionaires Gautam Adani ga mari lainani haiba center ki lusingma kya pankiba ki mayokta utkhalakibani Chief Minister Sharmanai ki madudi force ki wathu amasum national hierarchy wathu ki matang Rahul Gandhi da hangwa yabu hang kya hangkida ba haibisi BJP ki sakhatpa amasum phajaba matawni Rahul Gandhi na ba force amasum national hierarchy scheme singa mari lainaba crime digi lakhiba senpham sing kadaida losin khibagi haina aikoin amuta hangkida ba haibisi aikoi ki phajaba lebak masata ba mata udu utpakaktani masidana tana Rahul Gandhi na otabiyo Koktroksibu Indian justice ki hanjina karamna nantokon khibagi haibisi hangbiya maroi bu wang ama oi khibani hanesu Sharmana phongdoki Panbayabdi Rahul Gandhi na hoki pathangsa numita Adani group ki mayokta siriba moral sing hena kanchin hankibu loinana BJP da yakshin kiba Congress ki lusing ba kaya du group asiga mari lainaba wathoktage miyam gi miyeng thaidok hanana banaki makoina asumba losin duna thamli masina maram oiduna makoina numit khudingi miyambo shiranana thajahan ba wapam sing puthokli bani haina Rahul Gandhi na tweet amada phongdoki
अदानी की कंपनी बेनामी सेंपम लुपा करोड़ लिसिंग कुन कनाना थम्बगे हैबसी हाउजिसु पौखुम फंगद्रिबा वहंगने हाइना राहुल गांधी ना ट्वीट अदुना मखातानासु फोंदोखियारी मखा सथरक पोइना तो पावमना मिरोनबी नुपी अमा नोंमैना पानबदगी लेखिद्रे युमथंगनबा नुपा अमना नोंमैना कापदगी हॉस्पिटल लेकनदुना लाखिबि मसागी सै कुंथ्रारोम सुरबि मिरोनबी नुपी अमा ngasi asokpana maram oiraga लेखिद्रे हाइरि पुलिस की रिपोर्ट मतुंगिना अप्रैल थागी अहुमदा रंजू कौबि मिरोनबी नुपी माका युमथंगनरिबा हारिस कौबु नुपा अमना नोंमैना कापदा ngaksamgi sarukta sokpadagi दिल्ली की शिरसपुरदा लैबा सिटी हॉस्पिटल अमदा लेकनदुना लाखिबने अदुबो नुपी अदु ngasi अयु अंगनबन मसागी असोकपदुना मारम ओइरगा लेकनबा ngamdana लेखिद्रे हाइना हॉस्पिटल की मैकेदिगी फोंदोखिबने थाउदो असिदा चेनरिबा हारिस अमदी नुमित अदुदा माका लोइनखिबा ममानबा अमित पुलिस न फारे अमदी रंजूबु हाटपदा सिजनखिबा नोंमै सुफगतपा ngamkhre नुपी असी लेखिद्रबा मतुंग मखोय अनि मथक्ता मी हाटपगी केस अमा रजिस्टर तौदुना थिजनबगी थबक सथबा होख्राइरि पनबा याबदि थासिगी अहुमदा हारिस नमाकी मयुमना पांगथोकपा फंक्शन अमदा लाउड स्पीकर सिजनकी अदुबु विक्टिम नुपी असिना खोंजेल अदु हौमली हाइरबगीदमक माकु नोंमैना कापतुना एटेक सथखिबनि हानिसु पाउसिदा मखातानासु फोंदोरक्ली मखा सथरकपोइना तो पपमना सिक्योरिटी फोर्स की इनकाउंटर ललहौबा मसिरे जम्मू अमसुम काश्मीर की पुंछ डिस्ट्रिक्ट की मनुंग चनबा शाहपुरदा सिक्योरिटी फोर्स न सथखिबि इनकाउंटर अमदा ललहौबा मा हाटखिबग लोइनना अतोपा अनिना असो अपन हनख्राइरि पुलिस न फोंदोरखिबगी मतुंगिना इंडियन आर्मी की अखनब टीम अमना शाहपुर एरिया द खुलाई पाइप मियोय खरा एक्टिव ओइना लेरे हेबगी पाव फंगलबा मतुंग सिंगने ओइब मफमसिन संगसिनुन थीहुमगी थबक सथखिबनि मदुदा हानना लुमदुना लेरंबा खुलाई पाइप मियोय सिंगदुना आर्मी टीम अदु तमना नोमै कापसलखि खुदक इंडियन आर्मी की टीम अदुना ललहौबसिंग अदु तमना हन्नुना नोमै कापखि मदुदा ललहौबम सिखिबग लोइनना अनिना सोखिबनि हाइरि अमरमदा डिफेंस की पीआरओ न थाथुरखिबा वरोल अमदगी मतुंगिना पुंछ सेक्टर की लाइन ऑफ कंट्रोल परिंग खुलाई पाइब मियोय खरा चांगसिलंगनबा ngasi ayu anganbada hotnaramki adubu ngamkhaygi sarukta mathau toriba army singna matam sana thengnabadagi makoi sing adubu mafam adudagi tantoki tha asigi nipan amasum mapan gi lonaba hingdisu line of control paring da miyoy khara sangsilaknaba hotnaramki मदुदा आर्मी ना हनखिना खंगलुबदा नोमै कापसिलमलगा सियनना बो होनाबदा आर्मी ना हन्दुना नोमै कापखि मदुदा सु मियोय म सिखि हाइदेनसु पाउसिदा सु मखाताना पालक्रि मखा सथरक पोइना तो पपमना सरकार खक्तना नंबुल तुरेल लुना ना थमंगमलोय केस इबोमसा प्रजा की थौदांग यावदुना सरकार खक्तना नंबुल तुरेल गुम्बा तुरेल केया लुना ना थमंगमलोय हाइना बीजेपी पोकुमोन गमदी लेना ngasi BJYM मणिपुरना फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज डिपार्टमेंट कुसमनदुना नंबुल तुरेल सिंगमगी थोरमदा लमलाई केंद्र की एमएलए खमदामम इबोमसाना फोदोख्रे बीजेपी की निफुगा मरी सुबमा पोकुमोन नुमित का मरी लेना थासिगी तरागा मरी फाव सथगदबा क्लीनिनेस ड्राइव सामाजिक नेक शांत सोशल जस्टिस थौरंगी सरुक अम ओइना ngasi पांथोकिबा नंबुल तुरेल पारिंग सिट सिंगमगी थौरमदुदा एमएलए सिना मखाताना हाइकिबदा प्राइम मिनिस्टर मोदी मसाना माक प्रधान सेवाकनि प्रजा की सखुदार ने हाइकिबगा पार्टी की थौमी सिंगसु प्रजा की सेवार कथोकमिना बसंगी प्राइम मिनिस्टर की लुना ना थमगी पन्नमसि मरुइना मियोइबगी ममल यामलबा हक्सांग सिंगसि मखल केया की लैना तिनादगी ngथोकमिनासि हाइरबदि अकोइबगी फिबम लुना ना थमताइ मरमदुना हक्सांग फना लैनबा अकोइबगी सक्तम सिंग लुना ना थमसंगी मसिगी सरुक अमोइना ngasi नंबुल तुरेल सिटोक सिंगदोकपगी थौरमस थबा असि पांथोकपनि अदुबो मोशिलबा नंबुल तुरेल सिट सिंगमगी थबा असि सरकार खक्तना ngamloi प्रजा सिंग असोबु मतिंग संगाइकी थौरमदुर सरुक याखिबा बीजेपी की वाइस प्रेसिडेंट ओइबदनतना प्रोग्राम असि इंचार्ज एंड निम्बासना हाइकिबदा ngasi असिगुमलब लुनानबगी थौरम असि बीजेपी की मपु नुमितका मरि लैनना था असि तरागा मरि फाव लमतु सेंगदोकपा हेल्थ कैंप पांथोकपा मदि युमथोंग खुदिंग संगदुना बीजेपी अमसु मसिगा चुंगसिनबा सरकार सिना पैखलिबा सकवा थौरांगी थबक सिंग मियामना खंगननबा पान्नमगी मानुसना BJYM न ngasiga siguma थौरम असि पांथोकपने बीजेपी की पन्नमदी प्राइम मिनिस्टर पैखलिबा सकवा थौरांग सिंगमदि अवाना तारबा सिंगी मतेंग तौरिबा कयाग लोइनना चीफ मिनिस्टर एन बिरेन की मियंग मखारा सिंगतम थोंगमानना सकटपा यावना अतै थबक थौरम सिंग बीजेपी की थौमी सिंगना पैखनबा होनाबनि मियामनसु प्राइम मिनिस्टर अमसुम चीफ मिनिस्टर ना पैखलिबा थबक थौरम सिंगदा मतेंग पांगबियु
Nambul turel silu nanan basi BJP sum sarkar khakta ngam loidabana miyam gi asu mating sangi maram duna miyam na nambul turel amadi nagana la sit singduna nalanana hona bada miyam na mating pangbiu thoramadu BJYM gi in charge su riba BJP mani pradesh ki general secretary L Devian hakibida prajana wakal ta dabadagi nambul turel khonungasi mosilakani maram duna turel gi koi bida riba miyam na nambul turel bulu na na thamna bona bada asu mating pangbiu ai nakala maramda central district BJP manipur प्रदेश की प्रेसिडेंट अरिबम पुइनबंता शर्मना लुसिंगुना थाउमी सिंगलोइनना नंबुल तुरेल परिंग सिट सिंगमगी थाबसदखरे थावरामदुदा ए पुइनबंतना हाखिबदा चीफ मिनिस्टर अमसु पार्टी की प्रेसिडेंट ए सरदागी लुसिंग मखादा बीजेपी की निफुगुमरि सुबमा पोकुमोन की सरुआ मोइना नंबुल तुरेल सिट सिंगमगी थाबस सथाबनी इम्फाल सिटी अमदी लौताक पाट लुना ना थमना बहोनाबदा नंबुल तुरेल लुना ना थंबा तंगाय फदब लई हाइकेनसु पाउशन मखातानसु फोंदोरकली Makasa tarak po ay nato papaw mo na Chanam sandrok ta Kuki Leite political game oigani authority. Chanam sandrok ta Kuki immigrant sing ex-pradhan hay suris ki matam na PMJAY gi beneficiary list dalam layamadi English nga mga degi wangkem gi electoral roll yaw re hadi buwa pamasi aran buwa pamni. Hawki sa English nga niga taraka treti hawzu paw do make domda Kuki kul amat Leite badana tana Kuki furup amat asutati loina na English nga niga mga degi wangkem kul gi electoral roll yawram le hadi ba Kuki singa si ex-pradhan si gi matam nati masidi political game man mongda SARS torok panay nga si Manipur Press Club ta pangtuki ba pawgi mifuma mada Chanam sandrok village developments authority gi secretary irengmam Indrajina phongtokre Pawgi mifuma du mak na makatara du na haikibida English nga niga taraka trete gi English nga niga kungo humdoi pabu wangkem Chanam sandrok ki electoral roll gi lista Kuki mat yakidi ngasi pawa illegal immigrants amata mafum adu Leite adubu sahi tarago humdoi gi mamang Chanam sandrok ta leikhi hariba Kuki singa du di Christians mercenary ngaktani hariba miyoi singa du hawki pasai English singa niga tarago humdoi da maram da moiriba Mizoram da hankibada natana Mizoram gi voter lista chanchin khraba miyoi ngaktani aduga English singa niga mangada wangkem kul da Kuki immigrant haiba khara electoral roll yaw re haribu wapam sidi ex pradhan oiriba hai Suresh ki matam nati Suresh di hawkiba English singa niga tarete gi make domda pradhan oirakhibani Chanam sandrok ta lakiba Kuki ama ani edu illegal immigrant nate Christian missionary oina mapam adu lekhibani matam aduda Aadhaar card amadi ILP satnadabana Indian citizen ama oibigi pangphom thokpo hakki matungina mafam adu lekhibani maram sina voter list ta Suresh na hapani hairibasi aranba yumpham yawdaba pawni maram aduna voter list asida Suresh na hapani hairibasi aran bopni khul laikai amagi job card list chanchin maibasi pradhan ngamba thabang nati maduri department sa tharak pathawni maram aduna Chanam sandroki khul illegal immigrants sing thambagi mawongda la na hairibasi tokpiu English na lairiba Chanam sandro si makhatana ingna lehanna ba mari lena basing sinbiu hakinsu pawsida makhatari amaromdana SDO kaksingda Adam amadi masin manau Sebasram eviction notice handongna bore nakre Alliance for Alternative Manipur Adam kaksing gi makhara sahi kunhen uwa thaduna semgalakliba Adam kaksing amadi masin manau Sebasram haina khangnariba Angansing ikopa kaksing eviction taunaba SDO kaksing pirakiba notice ado handopina ba taksin bi wore blokre ngasi angansing ikopa kaksing gi pathasang da kaksing da leiba club organization singi thaupu busing amadi ministers greens Manipur mission gi brand ambassador Valentina elangbam yauna phamkiba mifamda hawkiba Mars kuntraga motu sub divisional officer kaksing na Adam kaksing amadi masin manau Sebasram da eviction notice pirakpagi thawong adu kandim tawbugloinana eviction gi khongjang handokna bogore blockibani hanagi counselor su oriba Dr. Naurem Asauba memorials block angansing ikopa ki sponsor Naurem Basumatina thawramapu woiduna pangthukiba miphamaduru sahi kun hena tongan ba khongjang kya sangsinduna angansing ikopa protection tawbada angama thaudang lominabaga loinana Kaksing district deputy commissioner amadi district magistrate yauna Kaksing gi SDO eviction notice handokna ba taksin ba haina wore lokhibani hari mipamaduga mari leaders minister green Manipur mission gi brand ambassador Valentina elangbam phungdukibada Maru kokluraba Kaksingi angansing upal thaduna mausagi saktam ngaknaba sahi kulong mamangli hotna dun lakhibani angansing da Manipur amadi foreign country gi miyoi kya laktuna upal thaba amadi hinganna ba hotna dun lakhibani hawkiba Mars amada Kaksing AC gi MLM Rameshwarna Adam Kaksingna nemgi wangmad ekar 107 encroach tawre haina maral sirudun eviction tawnaba kan ki badu nongaiti
matam kya sangna semgalakhiba angansing ikopa ki phibam su ondanaba manipur gi chief minister n beren da appeal tokhen su pawsida su palakli makasa tharak poina to papaw na manipur da travel film festival pangthokpa mathau tari state ki thak da punna sangdam nagadabani Shyam Sharma Furup kuntraga takna puna khunda minariba iramda masida manipuri ona schedule language ori adubu furup khudimaki art form da ekoina tamjaninga kya sulai art ki lamsidadi language ki khienaba takpa yaroi manipur number film khudimak manaba platform sangdamna halaga best manipuri film khanpham thui manipur travel film festival thama mathau tadi state ki thakna puna sangdam nagadabani haina manipur cinema gi lamyan ba aribam Shyam Sharma na phongtokre wapam singa si palace compound liba MSF DS pangtoki bam ami gi numit ka mari laina manipur state film development society MSF DS amadi for manipur puna kusanna duna sinba SN San Cine Archive and Museum gi ahum subu common thoramamadi masigi mari lenaba seminar paki thoramadu mangna phongtokibani akhanaba langbirakpaki warol piraduna saknairaba filmmaker aribam Shyam Sharma hai manipur gumba apikulam damsida khunda minariba furubasi film society dadi language na pal khagumsi matamama de India gi film festival da nan sidul language gi manipur na ihan han boina national award phangkiba imagi ningthem international gi akphau Best Film Award fangki adubu lebak thibadi dori singna non schedule language ki film da hanthana yengbadagi international thak da best film award fanglabsu national gi oina di khankidabni adugumba schedule amadi non schedule to khaina yengbagi director am oina nungai khidabadu iramda masida thokalosi mitailon film khaktagi man mong da film festival sinbigano sapmanaba platform ama film khudimak sangdamna handuna standard laiba film da award pi seki Maang na India ki film society da makok talaiba Kerala kaktuna film asi makoi ki culture ni khali adubu Manipur da su film asi koi ki culture ni haina khalaga puksien sing na thabak tawrakhibani sial gi damak film nam kibanati ipai pu gi khudul du yokhatna gi damak khona khibani leba sigi mingcha thib haibasi hang lamjel asi da matam loirabagi aikoi digi phira lauraga hena sana sengkhatsi aikoi masil gi marakta sangdamna duna yengthinagadaba nati atopa lamga sangdamnagadabani hauju manipur da matik mogul lebe director actor kya leire mi gi nuaina ba artist oibi gi muhutta phajaba du uthokna ba artist oibi yu haikin su paus da makhata na phongdorakli do tendang na mayamna sungna thamjaram gi duga hauju ko niti mayam paus su matang sa lusinjarage mayam pura no update ngamina se